ezgürtüye binateme esesire binateme tu veşiqet nizani tu ve derdi qet nizani mam leheviyate mam lebendate ta kune binim vi canin adım ez cezire hatım dine lebele he emçe esçilidari me koçberi viyali kiriye her çıkas bandora ver li ser me hebe jî dîsa jî zimanê zikmakî çandî kültura zikmakî ya bi Kurdî tesîr gelek li ser min kir ji diya min jî bavê min jî bi Kurdî bi me de axivîn. Notî de li ser zimanê Kurd û çandî kültura Kurd bandorekî giran hebû bi qedexe bû yani me bi kurmancî nedikariyan bi azadî guhdar bikin mestranên ku lê guhdar dikirin sîdê hûngê tune bûn ji xwe xeset hebûn ew jî me bi vedişartin yani veşartî li wan guhdar dikir mam li heviyate mam li bendate ta ku nebînim vî canî nadim ez bi navenda çanda Mezopotamya şaxê İzmîrê re me hev ناسکر نوتو شش و حیا 2003 از بنابرای چند مزپوتامیا لازمیر مخابات نشاندن 2003 نچمه قطعاً به سر خواه موزیک بردوام کرد من آلبومک درخست 2008 جیاز دسترانم دعا ترفه نبی آلبومم جی دم بو دماچوی ما بردایا اختبیمه دماکتی و زندانیا خچبیمه Aliye Şirove de az peşketime yani da albümümü de jiş xoy hünermende heja havale Turan Şengül min şestran jovi girtibun demaçuyi me berdaya salin noti u naha tu buneri henge CD'ye kan albümek çedebuya eğer bir işte guhdarvanam henge Aliya buraya da belki tiştek çe boyajı alikariyek bikira sosyal medyada zedetir te guhdar kirin jur çav bejim keseki kare albüma şahseki tamamı be peren gelek hindik daxe u guhdar bike jiber veji Ali hünerede hünermend gelek kertedin jiboku berhemeke derexin le muhabın Aliye çav bejim kazancede tiştek naye destevan mam leheviyate mam lebendate ta ku nebinim vi canin adım mam leheviyate mam lebendate ta ku nebinim vi canin adım